Tornar retrubar l'unum del locs d'aquel país és un biais per nautres de desenvolupar la singularitat d'aquella regió. E a mai que de retrubar sa lengua e sa cultura, de tornar a retrubar una certa dignitat aquí, historique, necessària, ce que permettra de desenvolupar una dinamica territorial segura. Avevano un cap d'un pays, un moment entre regione, Occitania, congrès permanent, che è stato l'iniziativa prima, Sierdo, che è uffici pubblici, d'accampare il mondo entre collectività, associazioni, entreprises, uffici di turismo centrale, e ensaiare di bastire un progetto nuovo cap a un paesaggio linguistique che è un rebat della realtà della pratica della lingua della società, che però chiaramente il y a un déficit qui mobilise les acteurs publics, mais pas seulement, puis vous savez, il y a un projet commun. Aveva innanzitutto una riconoscenza che l'ha di una Costituzione come patrimonio, aveva innanzitutto una legge nel 2013 sull'insegnamento più interessante. Il problema effettivamente è che due avevano l'impressione, mai che l'impressione, il y a des fatti che provano che après quello progressivo rischiano di tornare a reculare. Dans l'insegnamento, ma també, per esempio, che ha delle difficoltà dans les médias e il y a un meno di tradizione jacobino che torna pesante. A besoin d'une norme, a besoin d'un outil de régulation. Et à cause du travail reconnu du Congrès, l'outil per nautres, donc, qui permettra de travailler sur aquelles thématiques. Et est un organisme qui travaille d'un biais scientifique, d'un biais sûr, en des mondes al dintre qui sont plus sérieux. Et per nautres est une nécessité. Recentemente un correttor ortographique, un clavier prédictif, on a continué dans quel domaine et on a continué avec place solide. Dans la linguistique, acabar un dictionnaire basique qui prendra en compte l'ensemble des parlas et mettre en valeur ce qui est commun à toutes. Et també, avons commencé à nous trouver les meilleurs pour le mener à bon port, un grand dictionnaire de la langue occitane.